E whātalo whāturu tātou e Kalesia, whale lua i San Diego County, ia ma tātou e Kalesia whale lua i Orange County, whape foi tātou ngā bengatele i Riverside County nei, i South California. Ia tō sunga i tō intaitai ma ainga umor tātou e Kalesia Samoa asfitu, le Kalesia Samoa asfitu, tō whio mai. Nei sa pati langa leo le tua whaafteilan tau singa lo tō seifua mo tātou wola. Tātou alia mai foi nei sa pati lo nanga le lei. O sa pati nei o sa pati o tina. Ia whamani atu ia le aso tina i tina umalawa o tātou whalifia ato foi mo tātou ainga. Ia whamani le atu e auto whaaftei tele o tō ngā luenga lo whengai ai o wale tau singa o ainga. Ia vi ai le atu whamani le atu e auto mo Mother's Day. Ate leo loa a whea ia malanga sunga whi au ia pasa paptau po u i neiva yaso o ia malo lo moe malo lo ia Isu Keriso lo tātou li whaola tātou te tari le tua e whamaise atu lo nā nganga i whatua ia tau whana mas whanau ia Austin ma Alana ia lo whangia le tua ia a mai se atu lo na pa ia ai ngā le na inga whanoa noa tō whatua whana ma whanau talo atu ina ia tau sia o tō e le tua au tatu e yaso le iunga o malo lo o ona le tua ia pasa pop topo u le sa whapeo na tau tuan ngā lue ngā le tua e tatu e Kalesia Samoa nei ia ua tu ua i tatu o malo lo ma a whi moe whi ngā malanga. Iei tātou wha moe lo le wha vau. Ia whiu mai alo tātou li wha ola. Ine wha peona. Mala uina i tātou oma ma toi tū mai o moe a Iesu Keriso mai tunga mau. Tātou te whailoa i molo tātou ali. Ilwani mani mo i pōta o mai la paulo le whionga le tua. Anei tu lao le whi ngai mal tātou le sona le vai aso nei sa tātou susuaina. E whautu ina whisili ai se ae mana o mi ai on tātou wha matala ina ma wha mamlama leila fionga le tuspa ia le fionga le tua. Ia tātou tsua i ai. Ini so mea e mafua ai on tā mana o mi on tātou mamalama lei. I le tuspa ia e sua ina lei onda nona ia o onga tuspa ia ina i awani o tātou se la fionga le tua. Au whaia tātou talo. Mātou ta maalangi mātou te vi e lau fio nei sa pati luang le lei. Ia tau nei whamanu ia sau ninga o lo whenga i maahinga o nunu. Ia tau sia i lato umamad whamai. A meise mātou lato e whamanu ia i tina lo whapeo na whenga i nei sa pati ma Mother's Day Sabbath i nei tau sanga. Whafta ia tuai i lato tau tua ia te oe ma tau singo ainga. Yo la tu maua soi fu maua mai a whamania ia tina umala wala e Kalesia mo mātua ainga. So se meo iai. Ine whapeo na whafuololo la tu soi fua e tau tua ia te oe mai manuia ainga. Ai vi ia oe le atua mātua te mantua foi le atua ia e lau auna whatua ia tau whana mal whanau ia Austin ma Alana. Ia mala inga whanau no malo lo lau o le pasa pop topa u. Ia le atua ia fua el malosi lo tutele wha mawhanwhana lo ngang pa ia. Ini wha peona mātou wala pemo oe. O malo lo ia Isu Keriso mātou toi wheloa i le tai au. E peona fola mai pē toi fio mai. A vena i lau whanau mai tunga mau i le ola pēma le ola whavau. Tātou ma oi le asosi o le aso e te fio mai ai, ia vi ia oi le tamai le swafo Yesu. Amen. Tātou le sona la neva i aso tātou te whamana tuina, le fsile ai sāmana o mi ai o na tātou whamatala le lei ma whamamlama, ma ia mamalama le lei, ia o onga ma le tuspa ia. O le tali ia o no tātou te lol tuspa ia o tolu a whelim se lau tau sangata non malanga mai, mai le taimio mose ne e tusia e tu se pentatuka ia kenese e soto le tiko numerito to nome e se o mai e whenge o fo ia Yesu mona so o lua fe tau sanga tanto e fio Yesu le langi ma o tu spa ia la
pe ona tātou susuaina tusia e tele o atunu. Mai ai Kupito i Papilonia, i Maritime Persia, i Turkey, i Eleni, i Europa, Roma, na si o lava i telo perfetta la tusia tuspai e tono Israelu, Jerusalem. Le tātou le ina e tele anganu, e tele atunu, e tele i tupulanga, mai le tupulanga, fas fulu o ena la tusia, e la felim sen lao tau sangan tusia el tuspai le tātou tele ini, ese anganu, ese ngana, tātou temana, miona sua tuspai i lona tātou, e whamani ai tātou, il nei tupulanga, nei tu le history laulangi, a tātou sauni atu mo leola e whawau. E tātou te au ngātu spaia, e o ai e whatonu ai whapoto ai tātou umala o tangata o le tua, mala ingo le tua, mala e kale siapele le tua, ene o tātou i loa al whingalo le tua. Ele na on tātou suol tusi o lau pepa o tusi paia ne sa ili se mau, ai o tātou mamala mai mau umala o tusi paia, i whamani nei tātou, tāpere tātou le ola e whawawau. O se whateta inga o le tūlanga lea, i le tala e whatau ana ia i perfecta le atua ia e lia ino whatau nina le atua e alu i Sarefata, i ele tina na te tausia le perfecta i te maleonge, mana ia i e lia ma no fuai tausia le tina lea, a ua maliu le i lana tane, a i lana tama, ona mailo le tama al tina nei. Ona ta oto whao ai leo o le perfecta ia e lia i lunga o le tama ina woti. Ona ina ia toi matatalo. Ua mai le tama woti ona whaatolu ona whao ia le perfecta ia e lia i lunga o le tama. Ma whailang tatalo i le atua. Le tatalo nei ia e lia. Yo vaelo watuae, ye e whaafo isia mai le nganga o le nei tama i to tonu ia teia. Yo vaelo watuae, ye e to e whaafo isia mai le nganga o le nei tama i to tonu ia teia. Ole, i whai upe lua sumalua, tusi o tupu mōmōm tau pe sumalfitu, whai upe lua sumalua whape mai, ona whaafofonga mai leo iova le leo e lia. Wato e fo i mai le nganga o le tama i to tonu i ateia o na ola i le o tama. O le nganga o le tama, wato e fo i mai i le tama o na to e ola i le o le tama tina lea. O le fsili, o le nganga le tautala ia e lia le perfecta le atua le wato e fa fo i mai le nganga i le tama o na to e ola i lea. O le upo le o i ngana e peru na tusi ai tusi paia o le upu Nefesh. Nefesh o lona winga e whali liwina tusi paia sa mo le anganga po le ola. Le ola o whaunga ina le tusi i le tatalo e lia. I le kenesem tau po mua mua lon whau pe tors fulu. Whape mai o manu vai wha uma fo i o le vau, ma manu fere lei uma, toma mea fetolofi uma i le vau o iai le ola. O fua i atu i ai o la au afu uma la wola o la e whaima mea ai i le wafa pia lava. Ia o manu vai wha, ma manu fele lei, ma vea whetolofi o iai le ola, o iai le Nefesh, o iai le Nefesh, o iai le ola, o iai le anganga, o avi e le atua, ia la au afu uma la wola ola e whaima la tu me ai. O le upu lea, o lo whaaluina wha Samoa anganga o le ola lona winga o le ola lea tātou te olai i ke nesem tau pe lua ina o whai e le atua tangata mai le fue whai upe fitu ke nesem tau pe lua whai upe fitu o na whai e le iova le atua le tangata le fue fule ele ma ua mānawa i ona ponga isu o le mānawa ola o na vea ilo le tangata ma tangata ola o lea e whaaliliu i le King James Version tu spai wha Britannia le maule o kene se lua whaupoe fitu o na whaele le atua le tangata o na mānawa i le atua le mānawa ola
ile tangata ona ponga is ona vero tangata ma living soul. King James Version, Genesis chapter 2 verse 7. The living soul ina ua ma naval tangata ma wala tangata faile atua. He is a living soul. Nano vinga o oe ole tangata ola soifua, o oe ole anganga ola, ole upu le olo o famtala ina ile ola il tangata. Nano vinga e tutusa ma le ola o le manu. Mana va ola le olo ai manu na fai le atua na fofo le atua manu. Ma ua mana va ma ua ola mai, o le ola na o le nefesh, e tusa ma le ola o le tangata. Fai le atua tangata ilon fatusa, ma ua vea ma tangata ola living nefesh, o le anganga ola. Nono winga o oe mau, o anganga ola, o loo ai le ola mai le atua. Na winga e tutusa le ola le na fai le atua manu, ma le ola le fai le atua tangata. Paulava le sesenga o no tangata na fai o le fatusa le atua, ma ye le mafofo wola mai le atua wa ave le tangata e mafofo na te ilo ai le alofo le atua, ma ye ilo le lei ma le leanga. A o le ola le mana vai, o le tutusa le lei lava ma le ola i manu. A pe le manu, o ti le tangata, o uma le ola, o le manu, o uma le soifu o le tangata, o le ola, o le anganga lea. O le winga na o le afionga le atua, o le winga o le ola le o le tangata. E leisi anganga o le tangata e ola pe aoti. O le ola tangata, o le anganga na, o le anganga tangata, o le ola na, a ola tangata, o ola mai le ola mai le atua, a oti tangata, o uma le ola mai le atua. Lona winga a leisi ola, leisi anganga, o leisi ola. A oti tangata, o uma le ola, o oti le anganga. E leisi anganga e ola, pe a oti le tangata, e lei foi se pule katolio e alu iai. Aua e leise pule katoli e le univesa na fai e le atua. Wana o le tangata ola, o le anganga ola, a uma le ola mai le atua ina wanga sala le tangata. Ia uoti malo lo e le fata tali le fio ma Yesu. Ine toi mai le ola ia i tātou. E peo na ia faia e talia e le tatalo e lia na toi fafo i le ola i le tamatina ma ua toi ola i le tama. O le angana, o le tātou so e ino la fionga le atua ina i o tātou malama le lei. Langa o tusia ia na tusia i ngangana e leo in tātou ngangana. Ngangana e peru tusia e whenga inga tuai i ma le ngangana Aramaic. O le ia na i mauna tusia o e seram tau pe fas, tau whai upe valu so le seram tau pe ono. Ia ma le seram tau pe fitu, tau pe solua e le whai upe luas fulu ono. Na tusia ngangana Aramaic. Ma tani alun tau pe lua fa upe fasi o tani alun tau pe fitu o tusi o mta upu na tusi tani alun tusi ngana Aramaic. Aramaic was lingua franca ile vai taimi iana fo ine el feng tua ina wa alu ta feanga i Papurania. O ngana na sangana ai i Middle East. So wa avela fa tangata o taua ia Israel i Papionia ia o ngana na ngana e matupa e mal fitsu tau sanga na i Papionia na latu whaonga ina ma latu olai ila ngana Aramaic ina ma o lua ma latu ngana e Peru na e tusia i whengenga tuai. Ile whengenga fō tusia ngana e Leni ko ine Creek ngana lea na tautalai foi na vea manga ngana le taimio na watula i maia i Alexander Sili ma ua fawina i Greek Empire. Wana ngana lea ko ine Greek na ngana eleni lea tusia il whengenga fō. Ngana na le taimi mai le Greek Empire si o mai la ver taimio Yesu mo na so ina watula i men malo Roma. So ngana na la wiloa e taimo tuspa ia taimo Israelu ngana e Peru Israel tangata Yuteia ngana Aramaic ina wa o tafeanga e ngana eleni wa ina wa tula i maile malo eleni si o mai la tula i maile malo Roma lo fa ngaina e ve ngana o Middle East ma ato foi ma Europa.
la ngala tatu su ngana a fai tatu tele mo sa va no su ngana ia tatu li liu tu spe fa Britania va tele ia fa li liu mo tu spe pa Britania to foi ma tu spe sa mo na wo ye le sia fa liu nga fo tu spe sa mo foi nei na io tatu fetu fa ma fa tu stusa ina so soni tatu su enga o la fionga le tua la tatu va ai nga I presuppositions po tatununga ia tatununga fatu po tatununga tatu ola mai tatu manatu ia lo taua ia te o ma these are convictions solo so formal wanganga malo loto mo tatu how we see the world is our world view me ia lo fa peona tatu ola e tatu fa winga ina ai me lo tupu il soifuanga for in my convictions, my presuppositions, my assumptions. Io lo soni e tato te ilo ai ma fa winga ina ai le soifuanga. E ono a fi ai lo tato so ino la fionga le tua meta e a fi ai. Mai mena ta wen tato wo le tuspa ia. Ina ia awa ina tato masu ia tato presupposition. Masu ia tato manatu ia tato te olai. Ina ia tato olai tu sai ma le fionga le tua. E so tato te va aila ile tuspa ia o le taita iala lea. Na te whātonu mai a tātou e o lawa I mea no lote o lo whirangan mo tātou nganga o tātou masani ai I o tātou nunga masani ai e haona mai I lumo le tuspa ia ina e whātonu o tuspa ia ma oa o tuspa ia ma whāsa o tuspa ia a oa tuspa ia o tapasa lea o le soifua le tangata iana tātou nunga e masiaki ai anga practice mana experience ina I o whātasi ma le whinangalo le atua a oa tātou tu I whafo ai mai le tuspa ia a oa tātou te mai mai whafo I to tono le tuspa ia ai o tātou o sao le tuspa ia e whaatonu tātou le tuspa ia ina ia ve ese ai mea tuai ma o se e ono a fia e o tātou tali tono ma le tātou mamalama la fionga le atua ko se whatatainga o le tātou nunga le whaatau ngai whakatatou te iloa I le atua soifua ai e fo I ma le fili o le te Apollo lea le te ilo tātou kerisano tātou tonu e ia le te Apollo a o mai a tātou e vave te ana tātou tapa I fo mai un tapa I fale mai of course e le lei un tātou tapa wa o le tino mana o mia tonga fite sta wai ai wana I ngalo e a tātou e iai fo I le fili o lo tātou au mau whaatasi laulangi nei mai tātou o ia lea na tātou anga salai mo le o ele vi inga I le atua ma o tātou lea ngai o tātou ma mai ai wa fia o tātou langona a fia o tātou ma whahau a fia le tino a fia tupu ai whalave lave telo e sikengi mea pena telo tātou ai whape o le tangata o tupu ai le whalave lave a o telo e sikengi e tupu mai ono o le fili lea whaleanga ina ia tangata ina ia oti le tangata na whai e le atua e le o tātou whae te ai a walanga e tātou te mai le fili tupu whalave lave le fili ma e na te whaleanga ina o tātou maftanga ma mea umalawa lo iei le te Apollo e whaleanga ina tātou a le ngatalan tātou o le fō mai ai tātou tatalo ele tua e whaleanga ngā luenga te Apollo that's how you see life from the biblical worldview ma iei o tātou presuppositions or tātou the perspective how we look to life e tātou te ai mai le vainga whare tu sipa ia tātou talo e le tua e alofa mai ina ia pui tātou ia loa tau sile tino ia loa la ngona whare atua tātou longa ona ai me tau na whai ia ma taita inga o onga le atua tātou mafo whau ina I aone I whase ina o wai e mai te Apollo mafofonga malangona me whapena I lo whinangal mo tātou loto tātou te mafofo wai e ho lawa I mele lei a o mea mai te Apollo ina o tātou talia e taitai tātou le se so e tātou tari le tua e sosoani mai e pe o na tātou ie le taimo Yesu na whai Yesu wa venga le ngata ni a wha malolo mai
ana ia tule se te moni mai tangata lukam tau pe su tasi fa pe su mal fa sa tuli e ia le te moni o ngungu foi o ia ona alu fafole wa alu fafole te moni ona ngana ai lea o le na ngungu ona ofo ai lo le moto tangata io ia i mai mo i lava tino na fa malo Yesu ai e foi te moni na mai ai ma na ngungu mai o le mfain tautala io so iai ia mai e fa tupuina al te apole fa le ngai nai tatou e tatou ile tua fa malo lo mai tatou nei o le ina ua fa tonu e Peteru Yesu fa pe atu ia tau mamau ma oi lo wol sa tau e teleo le maliu ia ona fa liu le i Mateo tau pe suma le ona fa pe lu suma le tolu ona fa liu atu lo Yesu o fa pe ati a Peteru satanie ina ria o yo tua wa fai oi ma meo tau sua yai wa tali Yesu ia Peteru i lona whaatonuina o satani ina i alu esema ma Peteru ona o tūlanga o silatu Yesu o upu ia tautala mai Peteru e leo ni upu Peteru upu mai a satani o te Apolo leo whangaina ma fofau Peteru ma langono Peteru i langona whaate Apolo ina ia whaatonu Yesu ina ia auana i o satoro i ona leilo se whaoratanga mo laulangi le tato telo inai a whaino ia Peteru a leta ia Yesu i laulangi nei ana whawhanga te Apolo ma whauwhaunga leanga ma langona leanga ma whawhau Peteru le whoringa mai peo ne langona wha le atua pe na langona alofa langona le lei a o langona ma whauwhaunga leanga mai le whiri e wha tupu mea nai a so uma teimi uma lama so whanga tangata uma ele na tangata toa taspelua au wanga sala tangata uma o le olvi inga le tua ma lo tatu no fatasi ma le fili lo langi nei na te whawhanga ino tatu langona mafufonga i mafufonga al fili ina i o tatu manatu o mele lei a tatu te se ai i o tatu whaetete o lo i le fili la matia tatu ma fuanga na tatu te oa le tusipaia so le tusipaia ina i whawhanga tatu le fionga le tua ia suio tatu mafofau ma io tatu pipi ile tua langona fa le tua io tatu wola ilang ia o onga fa le tua ina ia oone inga lua le fili o tatu mafofau mo tatu langona so e tatalo mo le nganga pa ia na tata ia oe au esu ele tuspa ia ina ia e maua le upumoni a wane fa seina oe ima ia o ngase se la langi ia ma te Apolo le Joanem tau pa suma le ona fa pa suma le tolu ai amaliu mai le nganga pa ia o le nganga le tupu mai ai le upumoni e tai ia ia te o i upumoni umalava ia na for langa na pe a fio mai le nganga pa ia le nganga le tupu mai ai le upumoni o Yesu le upumoni so ta inga Yesu ma le nganga pa ia wa le tua tolu tasi ia tai tato le nganga pa ia le tua i upumoni umalava na o inai tato i Yesu Keristo mai lana tuspa ia so ye sau le tuspa ia sau le nganga pa ia le tua ina ia fa peona fa tonu o le nganga pa ia le tua au so e la fionga le tua ina ia e mama lama lei ma italiana e la fionga le tua Lukam tau pe sumal fa pe fa sumal fa ma fa sumalima feta le atu o ia Yesu ya te la to o upu ia na ofa ya to ya te o to ino o ya te o to e te tau nu o mea umo o tu sia ya tau tu la fono mo se mala o perfecta masalama ona tatala ina le e i o la tu loto ina i la tu langona i tusi tu Yesu ne o fe lai mana so iona pe atu le Yesu na so la me o to maso salai e te tau na tau nu o mea uma pe ona tu sia i tu la fono mo se pentatuka mala o perfecta tu se la o tu spaia ia masalamo o tu susinga le fionga le tua e tau nu e fa i mea e fa tau ngai mesia o maliu ma toi tu mai e le o toi tu mai o na tatala ile Yesu ia loto au so ine o la tu langona ma lama le fionga le tua ia e tatalo ile tua ina ia tatala ile tua lo loto ina ia e mama lama au esu e la fionga le tua ina ia e loa le fina ngar sa o le tua mai lan tu spaia wane o mai ia tu spaia ne awa manatu fatu ma presuppositions ma
worldly perspective o le olanga nei tātou iai i o tātou wa aifa le atua e lalolangi nei mai le tātou i loa le fionga le atua. La tātou wa ai anga i translations ma interpretations lono winga o whaalili ungo le tuspa ia ma le whaawinga ina o le tuspa ia ma whaamatala ina o le fionga le atua ina ia sao ma tusai ma le fionga le atua le whaatete inga nei. O le afi nei o i le lukam tau pe lua sumar tolu whau pe wha sumar le lua ma wha sumar tolu lo wha pe mai ona whai mai lea o ia Yesu leli ie manatua mai au pe a ea fio mai lo malo. Ona tali atua ilo Yesu ia te ia e moni o te whai atu ia te oe i le so ta te wha tasi ma oi paraiso lea tatua mai e se tasi o mau e wha winga ese ona wha winga ina nisi o e ka le sia kirisano mai e awai on tatu su me le mana mi on tatu su i le ngangana o tuspa ia ma le whaingo o whalili unga ina ia tatu sao ona wha winga ina whalili wina ma whamtala ina ia le mau le fionga le tua o le pangotale le tutau matau o Yesu a o ia i lunga sa tauru no le lo fa pe mai il pangotale no fa no wa tau tala mai pangotale tutau dong vale a fa yo o la le tua ia fa ola ia to fa ola foi ma ua ia i lunga sa tauru ia fa ia tu pangotale tutau tau e tonu la tasala a o le nei tangata leise met tawai on fa sala ino ia yo na fai mai lo pangtale le tutam tau ya Yesu o le li e man tua mai ya o pe a fio mai lo malo tali Yesu e moni o fai ati o ile so dat fa tasima oi partaisa o fai ati Yesu ile pangta o le so dat felo il partaiso o fai ati Yesu ile so o fai ati o ile so dat felo il partaiso pe auto e fio mai o le fea o whaaliliunga e tonu matsao e tu sai ma le fionga le tua i le maulea i le lukam tau pe lusu tolu whau pe whaasuma lua i le whaasuma tolu. I le talanoanga lea ma o tali atu Yesu i le pangtai lo le tutau tau whetale atu Yesu i atea e moni o te whai atu atu o i le so tati whaatasi mo o i paradeiso po mea na whetale atu Yesu i le pangtai e moni o te whai atu atu oe o le so tati whaatasi mo o i paradeiso o le whesao o le so tati whaatasi i paradeiso po te whai atu o i le so tati wheloa i pēa i paradeiso pēa o teimi to e fio mai Yesu i tusia na tusia i ngana ia e peru ma ngana elen e lengi punctuations e tusia ngana eleni e lengi koma e lengi mea pena e solo ato lava e mamalama e la tope ala tu faitau i whalili unga ia ua iele me o tu ele koma e fuafa tawanga i le taritonunga a e na la tu whaliwina tu spa ia la tu taritonu e ile anganga tangata i ola pe oti ma la tu taritonu e oti il pangotalea o whaola ina e oti ai alulo na anganga ile langi ile aso lava lea pe tu sai malfeta le inga Yesu o le aso tate whelo ai tat whata sei parteso really e pe ona ia testa ile upumoni so se world view lava testa ta o logical consistency e ta te vai nga e pe tu tusa ia ta tonunga le ma meio lo il tala le ile yonem ta opue e luas fulu fa pe sumar fitu fam talanga ile ta ya ona to tu a Yesu e fa pe sumar fitu yonem ta pe luas fulu fa pe su fitu feta le atu Yesu ile ta tu ya Maria Makatala au te tango mai ya tau awa o tele ya lua e lava i lo tama a e alu yo uso ma fai atu ya te lato o te lua i lo tama ma lo o to tama o lo o tua ma lo o to tua yo na lo leo Maria le Makatala o fai lo atu lo so
ua iloa ia e le alii fetalai mai foi o ia te ia I nei mea. E o tātou iloina la, I le fetalenga we have to be very consistent tu sai ma whaatulanga ina o le mele na tupu I le weekend lea na maliwa Yesu. E na fetala Yesu les freile. I il pangtale ta te whelua I whaatasi ma I partaisa. I au le maliu. E le sai lunga sa tau I les freile. Ai o le tae ao le ulo I aso tae ao le o le toi tu. E le aso freile, ia ma le sapati, ia ma le aso sa, le aso mua le vai aso, le na toi tu mai le li whao. Ai whetala Yesu ia Maria Maketala, aua te pai mai a tau, ina wha ailo atu Yesu ia Maria, le ua toi tu mai o ia mai tunga mau. Ia ai a e wha pe atu leo o Yesu ia Maria, Maria e. Tali mai Maria no o ilo o Yesu lea. Raponi e, ona whetala atu le Yesu, aua e te tango mai a tau. Wa o te le I alu wa e I lo tama. I o e alu I o uso ma whai ati a te ilato o te alu wa I lo tama ma lo o to tama o lo o tua ma lo o tua. Lele ia fio Yesu le langi tanu mariu. Lele ia fio a Yesu le langi. A le uo le asumo, le uo le ula yaso. A le sa whai I whetala Yesu il pangtale e la te wheloa I les freile lunga langi pia maliu, pia ma liu la ua uma. There is an inconsistency here. E le whetaui, e le o so tai le lei ma tonu le lungole, o le mele tupu I e tu sai ma le o onga, e ola le anga tangata pe aoti. Nominga o le mele, wala ngai lengi punctuations, e lengi me, whaine koma I ma, for sapi I tu sai ma tu singo tu sia. A leo tatu whaia I la tau iana wha liwa tu spaya e tatu ngā Samoa ma ngā wha Peretania. E tu sai ma latu tatu nunga e hele ngā tangata I ola pe aoti a hele ai wa se ai le wha liwa tu spaya wa tu ai le koma il mele I no wha ele tau tu ai e tau na wha pea o te whaiatu I ate o I le aso koma tatu wha tasima il proteso. Ia o le winga saona ma le fionga e tu sai ma le whetalenga Yesu ia Maria Maketala o te pai mai ata o te tu mai la so tu o te pai mai ata o te le alua elawa I o tama sa o le tunga mau sa maliu Yesu les freely sa pati le tunga mau o ata tu mai le sa le la o le taimi e fio e Yesu I le langi ina ia whelua I molonta mai le langi awa le o tu mai le o wha ali mo ia Maria wa la whelua I le ngutu le tunga mau na malolo a Yesu I le weekend. Ia le o whea tia Maria. O te pai mai atau. Si mo na ula I lo tama. Lo watua. Ma lo o to watua. A le tau o so o uso. Le o to tu mai. O lo winga na le mau atoa lea. I le isi a nganga e wha maoni ai. E le ai lo o tautalanga e Yesu I. Si a nganga o tangata e wheilua I le langi ala ua e o tino I nei. Le tautalanga I Yesu. Le toia fio mai e. Vatu lana whanau I lo le whaavau. Na whaatasia I le male pangotale. I parataiso lunga. Ina ua toia fio mai Yesu. A I le taimi nei. Le ua maliu le li whaola. E saunia tongi ola le o moele weekend to tu mai le to tu ia le la afio le langi a le moele le lo I lava il pangotale foi nei le se nganga e sa le langi to te le lo foi pola te mina mali na o te pangotai awana maliu mo Yesu les freely ala lava e ola pangotai to luo na wielo la vai a wa sa na yaise si sa to il sapati ia mana be se ila lo les freely au le ngoto le la mol sapati ia ona pena mali liu ia pangtale ile boles freely ia wo sapati au a mata sapati tu spa ia le ngoto le la ile ngoto le la ia wo pe le la ve fiola pangtai ia no ia lo vai ia wo tu ani il me tu ia e fioti ai ia pena fioti les freely pena fioti sapati pola la son mali liu ai pangtai ia ale wo uma le asona to Yesu pe a fa ia sa te nunga le mena ta to te le nai le ai le o le mena fa ta ia te le ngai Yesu e fa ta nga I lona to e fio mai e fa tu ina mai la to e mo ia I sikariso
me na i lo i lātou i le ola e whaavau, na tau mai tu so whaalinga, mo le afi o tau sanga, e whaapeo an tātou i le langi, me Iesu tātou no whatupu whaatasia me Iesu, i o na afi o mai le o lau pa ia, afi o mai Iesu mai le langi le umole mele ni uma, ia ma mai le Jerusalem fōu lau langi nei, ina ia whaapeo na tātou o lai pe i lau langi, pe atu e whaafowina Iesu Keriso, o vinga sao nao le maunea, o le komala, o te whea tia to i le so, tat whaatasi mai parteso, pe o to e fio mai, e whao le hino o to uma liu ia Iesu Keriso. Awa a whai e te tonu whati Iesu, o le so tat whaatasi ai parteso, ia le whai me Iesu a Maria, o te pai mai lango te le rai lo tama, ingo, pelongia Iesu pangta. Le pa te o le so tat whaatasi ai parteso, le whati a Maria, whai o te pai mai se mo rai, inga le Iesu o pelongia pangta. Le ai, se tātou, se le o onga, i le sanga ngata i ola pe a hoti, a o te tonunga whapaupau, le wa fia i e kari se kirisan, a fia i le whaaliunga tuspa ia, ma o ngasau tuspa ia, ono o te tonunga whapaupau, o te ari whafo, sau tono tuspa ia, wa airi tuspa ia, whatono tātou ia o ngasau tuspa ia, e anga wenga le anga pa i o le atua. Tātou wa ile, Ato vai whamtalanga Sautis Paia se tasio o mea tā ua lava. Whātau le i mea lofa le ngang pa i le tua ina i whamanino mai lava e tātou. Ia le mele tau whai le sone o ina i tātou i le neiva iaso. O tūlanga ia awane o tātou o maiani a o onga mai whafu. E ono se sea ia o ongo le sona. Le tuspaia e ono se sea tātou tātou nunga. I o tātou wola var tuspaia. Ina i o tātou ilo i nai le melo lo tupu i a tātou i o tātou experience laulangi check mai il tuspaia mele tupu i a tātou mea alofa le ngang paia. Po le mea o tātou tautale ngana mea alofa me le ngang paia po ni bo tātou tautale ngana o Sofia i nai tātou te Apollo le alo whaase i nai lan whanone tu i se se whamtalanga tuspaia se se i a tātou experience pa whaase i nai tātou tātou nua i le tua. Ai mor koni to mo monta o pe suma lua i el tale whātau ngai mea lofa le nganga pa i le tua. Tau mai ai foi na taitasi i tangata le nganga o le tasi o le poto o le tasi o le upo le mamalama o le tasi o le whamalolo mai o le tasi o wavenga o le tasi o mea lofa o perfecta o le tasi o suenga o nganga. O le tasi o ngana SS o le tasi o whamtalanga o ngana. Mea alofa na langa po i o le tua. Ia no winga e tātou wa ia i mea alofa. E taun tātou su e ina, i taun e a tātou talo le tua e loa cheka nganga ia o lo o ngalue mai ate oe. E te chekinga e lo sta i tuspa ia. Ngalue langa po i o le tua, e tai oe langa po i o le tua le upumoni. Angalua le fili ate oe ia la whapea oe na e te whaitau tuspa ia e le loa lai whaare liu se e te apole ate oe ia e loa le nganga leo lo ngalua e tone ate oe ina ia saolo e lau susuenga la fionga le tua haolo e ia tatunga le whatonga le baptisonga le nganga ia te tautala e ngana tese ai va ile lisi leo loa o tau mai e paulo i. E le se me fa pito, fa pe mai ai, me baptisino o ele ngapa i te tau tala mai ngans. Le a e moa ia le fa unga le ngapa i le tua ma fa baptisino o ele baptisonga le ngapa i le tua o fa uina o ele ngapa i le tua na we talia Iesu Keriso ve mo la oli fa on. Mai le langa po le tua me alofa ia te po ala me alofa ele fa pesi le si me alofa e ia o nga ese me alofa ai tu sa uma me alofa langa po le tua si mai le tua ia to e te o nga me ina va to le ia ai le ave me na ma teste lo ai wa ia to ele langa po sino ele langa po le tua ina wali o Paulo ni la le tamaseko on fa tonuina le o perfetto Anania ele ngang pa yo le tua ine e alue
tatalo mo Paulo. Lai lo tatalo Paulo le fale I Tamaseko. Ua talia Paulo le walaua le atu e te le Tamaseko. Ia o nana pongi ai lea ma tatalo ma ua tawaso Paulo. Kono le mena tupu ia te le Tamaseko. O na luatu ai le o Anania. Fatunia le atua ina ia toe va ai Paulo, fa malolo Paulo, ma ia fatu muina o ia le ngapa ia le atua ala lo tatalo mo Paulo. Ma ona talo atu le Paulo o Anania ia Paulo, au ina mai ia ona pa ile o Paulo o Anania, fa ele o na lima I lungo o Paulo ma ua tatalo ile atua. Ona va toe va ai ai le o Paulo o le leila na va ai. Ia ma ua whaatumuina Paulo le anganga I o le atua. Ia ona papatiso ai le o Paulo. E le paptisingo a Ioane le paptiso. Ona alua ilea ua whaila na mea ai. Ua maa losi lontino. Ia ona amata I le tala I ngā Paulo. E le o taha ua mai I le ngā luenga mta upe iwa. Poso se teimi lava tu su singa Paulo e whaamtala I le mele na tupu ia te ia ina ua li ua foi ni no ua sau Anania e whaahu ia e leo whaamatala mai lava Paulo whaapea na tautala I Paulo ni ngana ese ana whaatumu ina I Paulo ele nganga pa I o lea tua ina ua tatalo Anania mo Paulo ile aso lea ma whaahe o na lima I lunga o Paulo ne whaatumu ina ona le tua Paulo ile nganga pa I o lea tua. So le tato na lo Paulo talai wa le wa mai ele ngapa yo le tua me alofa ya Paulo ina wa fa wina o I mfatumina ele ngapa yo le tua wa le tala ingol tale monu wesi o wa ole me na na valo ina Yesu Paulo ile ale Tamaseko ina ua tusi Paulo le kalesia I Korinito ina ia fatonu tono mfasa sao le kalesia le tele o mea uono fa le tonu aia ia taltonunga le kalesia ma lato ma malama fa tonga finga le tu le kalesia le Korinito ile Korinito mo monta pe sumal fa e ono ia I le fa mtalanga ia fa tonga ai fa lo te no me alo fa ia le nga pa yo le tu fa pe sumal valu o te whaftailo o tua tala lea Paulo le kale sielan tusi Korinito ina ua tele lau tau tala I ngangana ese ai titia o tō umalawa. Ai petai o te loto ina I o tau tala le kale sia ini upu se lima ma lo mafofau ina I o o atu inisi ai o te le loto ini upu se mano I se ngangana ese. Ne ua mai Paulo I le tūlanga siri ia le mea no for perfetane. Po le tau tala atu le fionga le tu e whalo tele se tasi le fionga le tu e lo tau tala ngana sese me alofa ia mai le ngampa i le tu siri ai lo talai ia li ua se nganga lo tau tala ngana sese tu sa mal fatunga na Paulo I fatu le Paulo le kalesia le au soi o te o to te fata maiti le mafofau peitai ai o to fata ma me le anga ai o to tangata matutua le mafofau le fata no Paulo le kalesia me te tauna fa nga ia la tua la tuola ia ben tangata matutua fa le nganga ai le o le pisa me io to talanga necesi o tu sir tu la fono fetala mai le ali o te talo o te tau tala atu I le nei no I ngana ese ma la mutu ese ai hui lava ina fa pe la to telefa longo mai lava ya tau la to telefa longo mai lava ya tau le wasi mai Paulo I ia tu si a mose to na me lu sumale valu fa pe fa sumale iwa a to male Isaia mta o pe lu sumale valu su tasi sumale lua e fa tau ngai le mai ele tua o Babilonia ma Asuria o nu e tau tala ngane se mala ngutu ese e avema me ina ia no polonga ia Israel on la tu le fa longo I le tua ele tau ngana ss mai atunu ss o ngana ia tau tala ia Paulo ngana tangata
nu ese o Paulo vala ina le tua vea ma apostolo mo nu ese le mai le tua ya Paulo ya le mea lo fale o tala inga ngana ese o le apostolo mo nu ese tala lei le la o fatu ina e kale sia ave le tua le mea lo fale tala ngana ese a fa mai stanga ta le o foi nei o ngana ia angelu a le fatonu Paulo tu sai ma ngana papeo ni ngana asuria le o mai le falongo ia Israel ono le falongo Israel le tu le o mai fa no polonga Israel ono mai la tu mai atu ese ia they are really human language ele ngana angelu okay le la meno il fa upe el luas fulu tolu fa pelu sumloa o le nei o ngana ese ele fai longa ie fatutua a o ele fatutua a o le perfetani ele se fai longa le mo le fatutua a o fatutua winga o totala ngana ese e mole la langi ina e tala le mole la langi mo le fatutua ele ilo le tua elo ave ele tua ia ele tamai le a ole mai le tu le mea lofa le kalesia ina io la to te lo e to tale ngana atangata le fatu tu ina abatu ele tala le eli wai ngana le lalolangi no ese ela ina io tala ele tala le ina ia liuma fa ole ina le lalolangi no ese a fai foi fa poto le kalesia uma le me tasi mala to tala uma ngana ese a uru fale mai ni va le po ele fa tutua ele tau wale ina e o to i lato ya sau si le kale si o mai o la tau fai tau tala ngana se ele sia nga ele o ta lai e to ele ma sia nga ina fai mai lo le e pelu suma fa ai a fai perfetane uma e uru fale atu se tasi e le fa tutua po se valea o ina o ie lato uma o fa masino ina foi e ilato uma no winga famsina e ilato uma no winga on fa mer fa bulu sulima wali al mai foi me lilo o yo lato loto tangata ia yo fa longo mai auto perfetane on fa po fo ai leo o ia mai fo atu ile tua mataltala e moni o ya to le tu no winga fa bulu su fa ma sulima a sau se si ele tertono le fa longo mai auto o to perfetane ma to fa malo si ya te ta fa to ngai la fionga le tua ona li o le longa loto to te ia o ia i le tua ina o ia longa nina le upu moni mai ya te to na fa tal to no ia fa pe mai e moni o ia to le tua awa o le ngaluenga le o to fa ia ta ina ia le tua ai le o sa o le fa longa mai ngane si ese ai ile mamala mai sisi ia ona fa mer fa pelo suma le fito a fa e tau tala se ta se ngana ese ia tau tala sto lu posto to le ngatai a ia fe a wai ma ia fa tala se tasi a fa ia le ese na fa tala ina a o tau tala o ia le kalesi a ia tau tala o ia tia mali tua ma ia a fa ia le ese se fa tala inga wai le ese se mama la mali tau tala ngana ese le inga o fa ngaina ia o tau tala i o ngana tau nga fa ngai o me alo fale fa ngai o mo langi le la to tile lo le tua ine tala le a lo pis o to le kalesia fa pele o e mo pa tiso ngala pa ia a le ayo e lo mena na mo ele tua me ia luinga ia me ia tu puto le kalesia cristiano e le o le nganga e lo ni me alo fale nganga pa io le tua me alo fa se ma te apolo le fa se nai fa pele me alo fale nganga pa le tua e tatu fa te ai le ana tatua ilo inai ia fa tonu tato tu spaia tato ho tu spaia su ele tu spaia fa matala tu spaia ia lava o te mai tu tono o experience o mai tono presupposition o mai tono o will be o mai tono o nganu mau tu ai su ele tu spaia ina e tau tala mai tu spaia to e fa matala lava tu spaia lava mena walinga se o ngai o le wala tu tomo fai e mai ala tu experience tono fa pe tau tala ngane se fa melo me alo fa la nga pa ile tu o ngalo ya auto ye tia polo to poto sila tu poto e ngana lo ta tu tangata ma ta to va ia ngai le culture o le culture e tu se mal e ma fe ngalo le tua e le se nganu o tala lei o le tala lei e universal e absolute mo tangata uma e le pule le nganu o le tala lei
po le ale matango fio se anganu le anganu sa mo se anganu matango fie maneia me o ma faafetai o tatou tu mo faapea ona faatulagaina lelei matango fio le anganu sa mo e le se anganu o le talalei e le pulea foʻi le aganu o le talalei e le se talalei a se atunu o le talalei a le atua o le upumoni e le atua o Iesu Keriso o le upumoni e le auauna le talalei se aganu e faatonu o le talalei le aganu e faasao teuteu faalelei e le talalei ia tu ma aganu e faasao loto o le talalei oe mai me le tusa ma le aganu ma tu ma masani e se aganu ina ia e faia le filagalo le atua ae talia le talalei ia me lelei o le aganu e talia le talalei lo alofa fa le atua e te alofa ai i le galuega a le atua e talia le talalei iau launga matagofio o tou failauga Samoa e te maia ia e te faaogāina le iau me alofa mai le atua ina ia e puipui ai ia le ekalesia le atua ma faamani ai le talaiga le atua ma tuu le avanoa le talaiga o le talaiga o le talalei e talia e le talalei ia mea na me lelei mai le aganuu ia ma tuma masani mai se atunu ele faalagaina la e le talalei ia tuma winga lelei o le aganu tulou faaloalo faasamoa matagofia ai e faetete i me faatino ai lo faaloalo ia e suu le tusi paia ina ia tauma le tusi paia me faatino ai lo faaloalo le faaogāina le puaa e fai ai sua ma faaloaloga faasamoa mea aganuu faaonopo ana mua ae faaogāina mea ia lo faatagaina mai la fioga le atua e faatino ai lo faaloalo faatino ai lo alofa o Iesu na fanau mai i uteia o le iuteia ae le o se ae le o faapea na ve Iesu ma tagata o le aganuu iuteia ma aganuu a Iesu leai o le aganuu iuteia le o se aganuu a Iesu ua Iesu le upumoni e absolute le universal Iesu ma ae na soifua Iesu le environment ma ia soifua pe o le tagata iuteia ana te le taliaina ia me o le aganuu faaiuteia e le tusa ma le figalo le atua so o le social environment a tatou te olai me la le o tatou iloina o tatou iloa le seesega o le aganuu lelei ma me ina o tatou nei o ambassadors o le talalei o tatou o savali o le talalei faamai la fioga a le atua o se o ia Keriso o le tagata fouia uma vae me atu ai faautoua ua faafouina mea uma lomiga o tatou pe ae talia Iesu Keriso o lau aganuu faasamoa ua e le faamuamuaina o oe o le tagata ua ia Keriso o lou soifua ma lou social environment lea faasamoa na te lē toe puleina oe e leini siva mai tonu i galuega le atua faalalolagi e leini ni mea sina faasamoa e mai tonu e taʻi ai i e toga i tonu o malumalu o mea na o mea o le aganuu e lē faia le tagata ua iā Keriso Iesu aua o le talalei e universal e faale atua e le se aganuu o le talalei a o le tagata ua i le atua le tagata Samoa ua i le atua ua faamuamua le atua e te ola le social environment of course e te faaloalo faasamoa ae faatonu o le tusi paia me te faaloalo ai e te faia me i tusa ai ma le mafutaga ma le aganuu faasamoa e tusa ma le figalo le atua ae te lē taufaia mai me faasamoa i totonu o le ekalesia e le tusa ma le figalo le atua o le fa mai Paulo i Filipi mta po tol fa po luas fulu wa o lo tatou no moni o le langi lea o lo fa tali mai ai tatou le fa ola o le ali o Iesu Keriso lo tatou no moni our citizenship is in heaven o tatou tangata no ale langi tatou tangata o le atua a ve tatou pe o la so o tangata yuteia na mali liu mo Iesu wa avo la tuola mo le atua e fail finagalo le atua mena na lenga fasiotia umalava mangana of course ia Ioane le sopele na fasiotia umalava tala ingo tala lei ono fa mo Keriso
awa nei silia e le nganu awa foi nei tu i lalo le nganu o foi nei tu i auta fo no i tu to tono le tala lei ia tu Yesu Keristo ia oe ina i eso i fu tu sai mat fa tununga a tu spaia ina i fa tonu ai me uma te fai so lo nganu fa sa mo wale aisi nganu fa sa mo le tangata sa mo e tu sai e te le fa alo i le nganu ai e te hola fa sa mo ile tu langa fitau ia mal tala lei wa o tangata no moni o langi o saudia le tu ngola na fa na o se o ia Keriso o tangata fo wia e fa mai le talo Yesu le yone sumal fit fo pe sumal ele ni yo le la langi la to fa pe o foi o te le sole la langi ya ia e fa pe ia la to ila upumoni wa o la wa fiona o le upumoni le o tātou tangata o la laulangi, a le o le laulangi tātou tangata sa mo tātou, a tātou te le o la whaanga nu sa mo, a wa tātou e a Keriso Yesu, o tātou o lana whanau, lana e kalesia, ni a le tua e le lana fionga, i le tua e a tātou umalawa, ni sa pati i le soafo Yesu. Amen.